Anopano nsia abogana rishimama mimamuni na chimama kwaba. Diba Ahenkan 93.3 FM so. Ebre aso sensema odro esie ndwada besi anopayi. Ya boaboa no de ensa soso ayedi kanedi tie no. Ene de ba beso mu ne anopayi. Na demdinam de doso papa. De obetie bie ene se. Mobaka ya NPP amanyoko ni na shebje fiefo bi. Ena ka bomu fa adwen se onumnyafo keneforiata. Womu tunu womu pam no. Nano na akomatoyem kasa ho koso. Ebredu woma san wo so mo biem. Medimu nsem enampa. Asin no tabeton beso so abato akoso NPP amanyoko no mu. Di obegina ko premier shebje fie akonya no. Ensunsuanso no aba betodwa. Eno nso medimu nsem ba beso na no pei. Sanso ena DVL force. Eyi license a womo ayehu adwuma wi a egu womo atena yo no. Enye license ketua na nso manfo meje eno so medimu nsem enam metrabo sompo na mako obi manso etututuofo ibi emimfo ibi akoto ahye enkrofo so masamike nipa beye aduonu baako wo mafaso ato nananom ewon siedo ewo Burkina Faso wei ene afufuro bi na no pemide ba besom se anopa no nsia akankase asida na wampam asida soku dede wakona kono te so babu na wasi achim da dwom kodidwa enenso eyedwadie dantini nyasam ketoa wagirigire mpa enkoma rich drop natural mineral water eyensukoji a onoma eboa wa hoden eboa mpo mani sisisu ye eboa ma unya anwodin bia ewo nsumu rich drop ma misikano pay Ahenkan FM UEFA Champions League final na ebas nyame boa memene danso enso mu nsem medinam na dimachu Facebook live any YouTube hwehweme Ahenkan 93.3 FM wonsa ebekame na odo adwencheni na aguano mo information centers buru adwenum kwaduosia ebi ewo bono mantemu ebi ewo asante mantemu ena dodo nanso gu apuye mantemu midin edi kwaku enin kusi buadum afin sem ni nkyeremu enin fitiase eni Ahenkan FM what wasum enche ye bia afi atwamu ena edidima besi afiwe mu ena mrahye fiefo bebro oha a wo mu ye NPP amanyoko ma wo mu na ka bom etis frame ya aban yesewo yaban no yesewo ye peninu yesewo ye papa no na ade bi koso yesewada ache otintim mawrati sedi otwa tache na utie yensem kakra na so din dwuma mayen na NPP MPs beye oha no wo masemo mo kanina ne se osoafo hwe Ghana esikasem so onumnyafo ken oforiata ebeyan kana nado dangwagufodo eye akra be edu amenna enu nti oma ne nko no mo mpeni platform ra esanse sedi adwuma kwa ne sedi adwuma na gine nsem no wo mu ni se bre na wabre ena afinso nipa be edu ameni na nti no wo mo mane nko no mo mpeni platform jamunu bi mra no no so mfa ne nim de kakra meto sikasem totoe no so na enu no mutem na ban from adwobro esanse ye tinkan de krata ko International Monetary Fund IMF si ekwa akopebosia na papa nzu na dia nimu ma ye yes anwoma wenina enu tinu si yi ni firi onu ma na akwaya kwantin krasem esanze enwusem ko basisia de ofiri ase wo hemfa enu so be bibie ho enu tinu na do dango kufuado esre MPs ni se omunya botre na de onumnya foken oforiata womo mpe IMF sikani yomu wia na fi womo ehu ahwe edi ho dwuma na enu na sike abedu enom se ayo sikana baidie se braso yebetumi so asan sikaya baidie onumnya foken oforiata wose yetene ho bibi se okọ ana oyeden dabe na okọ ana dabe no den krata ababo ntense menya adwuma ni biem eno na majority leader NPP amanyoko no de otua wo mu ni na no ewo mrahye fie odumnya force eche mensa bonsu kire se wo mu kai pan se ebribi atwam wo mu di se adwuma wi na se 3 billion abedwa eno nti esefata se wo se NPP MPs no wo mu san ko din hyemu din komo na wo mu fa adwen na efa odumnya for kenofurata se oko ana se oba ezanzo si penisi se otina onmo ema nkodawe na nka yebu na nka wefo ka ho bi na kronzu bobo a o konfubo ne osi kromo no ebo a otimu bi enu nti no NPP MPs ni kirema onimnyafo kenofurata wo mu nipa wo mu party ba
nanso enu nkyase wo se papa ne ye de anya wo munye din hwe no da bida e wo so mo kasam na adepa koso na eboa Ghana na sanso boa party no na ma wo me wo mu nso mo ato wo mu enu nti ana ma mani abre pa no enu nti se onum nya vokeno frata beko anonko no o se ehun hia papa se wo so mo sa ye nhyamu efa papa no o kan sei Ken must go abroad. That one, it will have to be determined by the caucus. So let's leave it to what determination that the caucus comes to. It was started by a few people, but it became the position of the entire caucus. The entire caucus may have to engage to see what it is that must be done going forward. That's my response. Well, as I said, it's only a madman who doesn't change his mind, but who engage the entirety of the caucus and then maybe to also meet the president if it becomes necessary. Sometimes it's good to let sleeping dogs lie. Sometimes. I should also consider that, as you rightly said, have we finished our engagement with the IMF? The president said, let him conclude our engagement with the IMF. Have we finished our engagement with the IMF? That's another question. Anyway, so we are where we are, and we prosecute it if and when it becomes necessary. Ahenkan FM. We ayadom kaseni na banu dani majority leader ewo Ghana mrashebje fie MPs nini na onipo tia womano eno no onimnyafo osei chei mensa bonsu abato koso ewo Asen North abato ampeso aso na abato na koso ni na efa by election a eba ewo sampeso no so eno nam so ama party sawodo no bia de nipa akọ a obako ginem apre ako so betumi adi nkunuma komra shebje fie wo party ni dimu no akopre ne wapanso amade hia ewo Asen North abeto ampeso aso ewo mfifi mantemu eno nam so ama NPP amonyoko no wo mkokoto wo maba ekoyi nipo beginem anobedi nkunim na one party sinkan no akokosie ni ewo sa by election abato commission iron hihye se nyame bua June busum ya ne de toso aduonu nso ena by election beba so eno nam so ama ndo da NPP amonyoko no empinifo wo matwotwo wure wom eyen krata sam ye bibia gitumu se nyame bua ochena a enrada a ye June busum ne da etoso nso no wo mu na to santene nkoto aba enyi nipa ba ko bedi nkunim na one party sinkane siani titu ni NDC amanyoko no owuraja chikosin oni na siani pa na wo ma hwe nipa obedi nkunim na busia abato ne ba na wiye no na nipa wakwakodi nkunim eye kwanchefo panyinima akosua baako foundation owura Charles Opoku ono ene di nkunim ewo NPP amanyoko ni prime minister koso ewo Asen North abeto ampeso aso na abato no enipa wo moto santene kwato eye ahanu aduasansia 536 ene owura Charles Opoku enya mu makomako ahans asa edio kronson 397 na nipa onu ko gina ya no ne kopreye eyo owura Freeman amoachei onu nso nya abato mu oha ene aduasansia 136 na se elder form kra owura Charles Opoku atwinum kama na no na mo chese enipa akoto abani na no emu mako baye enson ene wo mo de wo mo to aba no ese no na eno nam so wo mo to aba no wiye no a wo mo din kunuma abato commission epeje owura Charles Opoku nsa se NPP abato na ekoso no ono na din kunuma obesia kan ediama party no ewo by election obekwa so Asen North no eno nam so ama panyini ne se ufia ze brunsu a ene wani ye ko sansu na ogina fa akodwonso etwa huranza eno ntendo do mo pagya ne nsa pa ne ororo ne mpabwa no mudi ginam ewo Asen North ehadin ahamre eno mu fia se campaign eno ana na enya sanketwa na eno achi ena NPP empenifo wo Asen North abeton peso aso efa sa akunya we so edi owura Charles Opoku chire cheni na titu ne mrwana agi mfo mu ntumi mpiehye dem no odi chire wo mu ni na se krachi na edi nkunimu zema hu be ma 10 gram mu nyamfo timu koto abana na ma kan nanim na ma hwe no mo hwe ntino wo mu fa sa akunya no so edi owura Charles Opoku chire adehye ne titru emiamia wodo bebri ewo Asen North abetwa empeso aso metwa anopa no nsia akan kase no so medaso a ewo Asen North na Asen North akunwa aba beto no
enam so ma party saudo na yi omuti se dem din kankan no Liberal Party of Ghana LPG wo mo nchia somhya na somhya LPG osiye nkonko a onipa wo ma yi ni so no nso nko ginam ene NPP NDC ni party sinkai no ensia kan wase not abeton peso so madam Benis Enyonam Sefenu ono no mo yi ni so nkonko ginam no ne wo mo fansia ni na no na madam Benis Enra Donne Samtwofo di nkomo ena o chechemu abro ne amane boni edi nkomo di ni dwuma high radio ena ma mi chechemu kire say asin not abeton peso so abato eba so no by election no oso ono no waye krado papa na adwenpo de ato no na ahye ni trimu ma enu ti sase not fo nya no mu gide se hwi ema no tumi na oba puntuduma ne nyoma do oba be no ena afi se kakayo kakame watimi wakame wa party sa odomu wa asin not no so ma mi kire so oba be ma adwobro aba wo asin not abeto ampeso aso yenti LPG nipa wo ma yi no madam Benis Enyonam Sefenu a ono kwako ginam apremra shebje fi akonya no wa asin not no ono so ne dia odi tudwa Mitimi po me pese mi gina wo asin not hanom ene se pese ye yan san kakra wo ya man yosem mu dan se ya man yosem no se akoye party mi enu pese se sesem na ehu nia obeka no so ne onso betumi aye LPG enti na mi de abagina se me be pre MP kunwan ye wo bibi sonko a egu so aye ya be ma awi ni sauce no na that bibi sonko no enye bibi ata asin not hanom no hawa na se nia etete ye na se dadwin da so no na ye so ya fa so ye ho so se eba kre ni asia no kwan ama oman no so anya asumdwe na ze we de come asin not phone na so nya ba se hwi obi anya ne hwe kra ne anya na asumdwe ne ho ebeto no ana osori ane kakro bedie na ano no osan to aso kan biem se ebiem ento asho de bebre ewo asin not titu eba no enwuma obetumi asori na pakotena kwan ho emabrin ni ede ne kakayo ni yeko ni eba ni eko obetumi ko ba sa ochi odwen ya tai nani so afa nani so yen who are you sanza nyon wa oni hweye enu nti honam na oso ma na gyenegyene na no hunso asi no hunso kakra enu nti okotifi na oba na afo enu na madam Benis enyo na mo kire se se wo mo ma ne tumi ne ba yemra hyebegeni a adwuma obeme bia ba asin not enye no nko osi mabire gufie ne wo ma aka wo mo enya nwuma nyom gufie ama enwuma ho akwa atwe bebre wa asin not ne so madam Enyonam say so oba wo LPG di mu no wo mbe hwe ayisane omani na afi ho wo ma nya mfiri ompom be hwa ma so ate se hwi na osanto aso se emabire ne de mo de mo ade ede na koma so pa ye emabunu hu sensem fa edwuma ye mabunu a ye wo asin not hanom particular edwuma se hu ye den ma ye pa se mo fan mi wie school cry edwuma mbe ye no ya na den se mo fan no etu kwan akọ enkran na se kuma se ansa na makopa bibi aya pa bi abebe bo mamu anso sanke wo hanom se ye nkase identify ye nkase skills ne nyema bi a wo ye mu enye obi obeboa ye ma ye tumi aye we a tumi atena krum ham ne so develop ye kroi ene nti ya FPG ya foto ye ho so se ye ba power ba so ye ba boa mabu a wo asin not hanom ama won sa no dwuma na wo ma mu mbra po musua no amom niam akade a ombetumi de asua dwuma no na won a opese musua no so no wo ma sem nyanyom hwe akade a opese de eya dwuma no so aka ho ama omo so atumi nyanyom sa no dwuma waka ha mo aye dwuma se ne be ya wo so benya nya daada ne sabe ko no oyiwa kakum ya jinugokwu anum madam Benis Enyonam Sefenu esa to aso ne krakro de ne kasa be ne wiye no abro ne adehye wo asin not abeto ampeso aso kasa o se wo mo se wo mo mani tumi no mra ma emra hyebgeni e wo LPG dimu no na madam yi sande to so kan biem se NPP ni NDC 1957 abesi nei party mienu we agro Ghana ho a tisa akoda de kozua so ma no omu di agro sa tisa ente ama Ghana sesi amanyosema yanwene se NDC ni NPP sesi atemdidi wo party ana amanyosemu NDC ani NPP na so nanka amanyosem ye adwuma bi a wo ya yebu papa edempo se sabi korinsan nimpo ebetumi abie na no aka ache wa abro akotwa apiu na nso nei sofo kura tumi di party ni bi atem
pa sofo ohene kwa tumi twabo amanyoni bi enam de NPP ni NDC aye wo Ghana bakosemu abesi ne ya woma Ghana aye amanyosem anwe ne se aye abofno aye nyonyonyo wo man Ghana mu enu nti madam enwona mu kyese braso a wo se asesa yensa no yesinye de bia na bro nkwan be de enu nti o ka chade hyewo asenot ene nimpotem se abato a eba so by election ewo June bosumene de toso adunun so no wo mo henham entintim kokromuti entintima LPG papa wo mo ntuma LPG boom na sa NDC ni MPP no wo mo ntam wo mo ntu ba bi no mo o ma de asho mo nsa sha wo mo suansuo aswansa wo mo nse de ni namu duro ekyenti NPP ni NDC no wo mo ntu mu ba bi na afi wo mo ntu aba no emma LPG someha na someha I say not, Mpesia Suhano, Miss Refe, Omuame, no more woman, I mean to be not power. Send a bay, bet to me, Abuame, I send not Hanomon so. Yaniswadi who and I said, but I see any so and I said, don't try a power of not Hanomon. Let me Abua, Ama, to me, Edina, 9 years, you have one toy, the craft for better one, Yansu and maybe we have so better, or Franny Benifui now, but only now from Yaba, I send not Hanomon. Onipa motini ni eye Madam Benis enyonam safenu ono na ejina se obe premiership jefie ewo LPG Liberal Party of Ghana someha ne someha LPG yenkonkon ewo Asenot abetoa empeso aso ne nsemo no nso edi atudwa eno no na eyanopa no nsia kan kase a wasugusu tie dedo hwehwehwe ewo Ahenkan FM what wasum for adwin chefa 0594841044 anadimachi ewo Facebook live and YouTube ohwehwe yen ewo Ahenkan 93.3 FM uni awkra ye dam yopo na do adwin che no egwo no se tam ye be kinkan na dia ma kama Deputy Chief Executive Kwanchefo Panyini Emma Driver and Vehicle License Authority ye 20 DVLE Ora Prince Opoku Edusei papei edi atudwa caps supi pose enukre Ghana de shaja atumi se wo pe tumi krata anase wo pa de ebedi adanse sampa emremu yade wo matumi so muntwihyen e wo yakwan ne yakwantempon awdroso no meche licenses wo ma ba be ye papa no se Ghana fo aba be licenses mako empim eduwotwe 80,000 also my licenses 80,000 na printer bibia dia kan se nipa no baba baje na nso so 80,000 licenses no ni na gu DVL se cha wo mo maje enu no Ura Prince Opoku Edusei kyerese dia ntia wo mo yom hwehwe mo ni se licenses no nkofo maje nansen ene se oso obu onu ma na bi oti aboabo ene okokọ licenses no na nso abrabuma kwanto ni obrenti wo tu afra aboabo akotena bia nkran ana wafiri nkran akobe bia takwade ana wafiri takwade kobe bia ho ana wafiri ho ana ekobe bia prampram ene miamia wodo bebre tutu enu ntama sanipa ne san na chia ba beje license no akwa ya asem enu no Ura Prince Opoku Edusei HSA ne saso ntino wo matena se adwene Ghana de hye papa ya DVLE ene Ghana Post akabom akomuntuma bom te sa akrafo mo kwakọ brimbema baako ana pepefo mienu ma ko hyem e wasantemam e hono mo enyoma saase zo ntino ohunu nyonko alafia lo ye Davi how are you no makan gbe no mak church mo akama no mo sin enti DVLE ene Ghana Post akabom a wo mo kyerese licenses a ayemma e wo DVLE 80,000 licenses o mo mageno oso ma adwen say wo man kasa de betoa engrofo no entine ebi akwame asante o produce me ebi an license eno akwakoyo nkoje ya o hono na DVL ene Ghana Post aba kokoko adin ya mehwe kwame asante wo license ni oye de bro oyo ya nyohwe ni adan hoko simple enu ntino sa no mo babe na o se no anse no betu sa na mo no se bia kwame asante amde ne yemfantu ye ebia ne licenses ewo hobi anane de ka ho a ye ya edunu so ane afa no hello kwame o licenses no yemfamre wana wa ba beje wade enti ogitum so mo famma no mo de aba so ka se mo mfamma o mo vanto a o mo de betu o mo mfamma enu ntino mo hwo o nkratam na ye yu number ne afro enu ne dwumadi a DVL ene Ghana Post ba bedi aboade hya akoye licenses a aka atena ono ma wo mo nkonkoje ebia brinti ana kwantu nti
wo muntumi nkonkwaje de anso bi be wunti se bi nso awu enti na muntumi nkonkwaje licenses no eno ena owura Prince Opoku edusei a oye kwanchefo panyina be de akira ohwe DVL so man kronkron gana mu kire sei empempi ya na ha adwen se bia licenses nti waye bibia wie wakotwerɛtwerɛ odin umfie ni bibia wo de akoma wo mo oma ya wie o akaso oba beje licenses no na afi na oba be gina line mu tetenten ose da bi eno nso ma adwene Ghana fo ho ebi won ma bi ebere ode adwuma kro nya bi ene akwanto mu nsensem eno nti no obia nti na ne fie na nka ode ne papam ni DVL ene Ghana Post fan toamo na nka mo fa licenses na ma mo baako eno nti no mutu sa na moyi ye ntie nkyeremu ne sede owura Opoku editudwa printing licenses over 80,000 nkrofo enkogie na yehwa ebia na obi wa akra no oyeye but after no ebia wakodi baby ti se Kumasi enti no sa nipa no ye pese ye di license no ekoma no but ay optional ye frɛ na se wo se ye fan brewa na e di be brew third say we licenses we license process na ho hia se we san aba DVL bi se sa opportunity we wo ho a adena o ma ye fa license no embrew and save you so time now we be bad DVL asan be san line no eni amuti ye eye kwanchefo panyini abedi akire Deputy Chief Executive Officer Mad Driver and Vehicle Licensing Authority DVL Owura Prince Opoku edusei enabusia motene na monkwaje license na be nkwaje keke no so ayasem monkwaje na DVL fo so enwo han wo mo kakra 80,000 enye license ketwa nti esremu wo ba bia na so ayebia bomodin akọ na kwaje wo license no efiri wono mo Rich Drop Natural Mineral Water esmin kancho say ayo esmin kancho sanse ensu a wo mo eye wo makachi no abusia nyame anum rukoni no kra baako wo mu nso ne ye kama emu ode emu hwam na ahode wo nsu mu eboa mani padua ne bia nso no ebi wo Rich Drop Natural Mineral Water mu me oba mi fia ensu amenuma ne Rich Drop Natural Mineral Water na oba nam de gu fridge na ye de da agya wajo enya sem keto akora oba ekom do titu sei na so wonom Rich Drop a empempi etwentwen ekom no so no kakra enti Rich Drop Natural Mineral Water de wo ma hyede yomu yem eno ma ye die ni eno nti ko pebito say ne kan o de opa begina abo kwan hwe cars ni abobo ya edinso ni free factory on mo ko emiai across manso achimso aduro ayiribi ofuanse odan asene ene miai manso ni enyasem ketwa edekoma provision store for no ma ede babe programs no abusu enyasem ketwa enu nti Rich Drop Natural Mineral Water adepa ene edunwa dance adepa nso de udunwa dance a enye ya enu nti ni bomodin a Copper Rich Drop Natural Mineral Water na enso wo to a ungu ani ase da titu ni so de suma wo no na wama na chile kakra no laila obebonso no afili angazanga Rich Drop Natural Mineral Water kane no na edi omanfo dinim wo mo pa Rich eyes ene wo masakra mo ho tilapia na ekobi isi event tilapia tino ye fro mo Rich Drop Natural Mineral Water eno ti penso bi tonom na emwa wo afie togu fie na nkwada no nom toyo programs togu stom na ton na de dan say ne bo da fom ne bo fom pa enti wo to se wo ton a wo ma mi ana papa wo so wo ton anya wo so benya kakra wo so a ebe eso ani enti per Rich Drop Natural Mineral Water nso ni bi na one wo mu endidwa no mbe bo papa emfa wo ni ba bi a wo de from keke just give a call Rich Drop Natural Mineral Water abobo ya ne cars a wo dro a etiapo wo atena no wo de bebro sisi enso ni factories ni emienu baako ewo kaso CP ena baako nso ewo aboabo piston wachema aboabo ya piston odi osi aboabo bisa say Rich Drop na wo infa wo mbekire na wakọ no makwa dia dwumadi eko misrew say wo store bi ana be program bi ana bibia ni na so person ne Rich Drop fodi nkoma wom wabutre pa to the from keke na ye order wom de beba 0241 666 508 0241 666 508
ana 0555 250 872 0555 250 872. Now ne rich drop natural mineral water funding also Food and Drugs Authority FDA agya tum sensun eyentini pantonom ena Ghana Water Company Limited nso edi nimfidie asisi so ahwe nsuo ne se eye eboni pedua anaye moa no woma yesa nhwemu no agya tum sampa rich drop ensu krojin intomanfo numbi rich drop natural mineral water always rich always pure. Ahenkan 93.3 FM UEFA Champions League ekoso ebekoso memeneda ewo Istanbul Turkey abrochirmemu Ataturk Olympic honum na kansi ebekoso no ekoso Istanbul no na Ahenkan FM yansi otwa live commentary Manchester City versus Inter Milan ejawa adwomemenda ampaya ebegeta enu tishia yen wo the Blues Pub and Restaurant na yen hwe ball no emum yen je ohwe free gate enti brane yen hwe ball no emum de den so ba the Blues Pub ensa aduane abrofo de na bibrem de nini na ebi wo ho enti se kom na de ana ominim na awe nini na obenya bibi e de adwodwo no kama na abo ato yem me pacho UEFA Champions League yenhia ne yenhwe ne kama ya beji ni kese pa abebi ogine bia obetumi ahwe bi se bibia ni na person ne the Blues Pub and Restaurant for din sawoso a 0246 970 146 0246 970 146 now ne wo mu edin sawoso eya no pa no nsia kan kase a wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum meko Burkina Faso amani abetodwa ne se enkofo ya wo dress wo de ese wo ya pepefo na wo dress ya no makata manim no ahya space na ne ho sana ye describe wo ye enchemu ni kire se wo ya muslimifo na Burkina Faso ne se wo kutakuta tuo akodia wodro eno makoto ahye asrafo so ewo Burkina Faso na abusia enu achi ne se enipa maako asrafo sojafo baako bebe aduonu baako 21 krana na woma fasa entohye so no so ato nananom ewo nsedo eno nam so ama semiki esa rewu semisi endrada ewo Burkina Faso nam so ama nibre papa ena aba na yasi wesi wo Sewenga enu ye ewo Central Eastern Burkina ehonum na sa awewu semisi na anya nunku enipa be 21 na woma afoma to nananom onsedo no yesi mu maako enum so eprepre mo den papa na enkofo akotohye wom so no so wom ne namba ye aduonum 50 ena mko tohye asrafo so ena omanfo bi so ewo Burkina Faso a ekowiase emu maako aduonum baako 21 ajimpo womo anke bi omato nananom onsedo ya ebusianti de ekoso ewo ya bibrema man bi so Burkina Faso eno no eyawrewosem pa who watches hwan wombu bebisa bamboni no no hwe so no hwede ye no enti no se ye mienu hwan ena ehwe ne yonko pa eya ne mpempie sise ya areho papa general mosquito aka Nana Kwame osi otie kasie papa eunifia o Philippa mosquito na dodo na dinim no ewo achim asene osi otie pa nana ba kwasi trozo enso ewo batabi osi anope no na de chile no ya otie kasie no papa ena biem kojo free body ono so di free adwuma ko osi good morning npp fo mutirinkwa ono so ne dia odi aba no na na akua mo aboatin di fabric kuma central aka Dr. Baumia is coming osendo enso to awiabo apetampe npp ono na eko no womo je bibia ma Dr. Baumia ba Steven Boache enso se kwaku maache mindi free wasa kropon